27 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در دهه دورابک ناحیه درواز با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود تجعید آغاز بخشیدند. سمت اساسی فعالیت کارخانه نو در ناحیه درواز با بندوبست محصولات خوراکواری از جمله لوبیا، نخود، ماش، مکران و برنج روانه گردیده در اساس همکاری صاحبکاران وطنی با شریکان رشد تأسیس یافته است. 20 سال باز дар Тоҷикистон зиндагӣ дорам. Ширкати мо Мегатехника мебошад ва мо гурӯҳи кормандон дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бахши хусусӣ тасмим гирифтем ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як корхонаи муосирро сохта ба истифода диҳем ва саҳми худро дар тадбирҳои ободонӣ гузорем. мо беҳуда мавзеи бунёди корхонаро интихоб накардаем. ноҳияи Дарвоз дорои имконоти зиёд дар соҳаи саноат мебошад ва бунёди ин корхона дар деҳаи дуробаки ин ноҳия баробари мусоидат ба кишоварзону хоҷагидорон дар самти таъмини сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ нақши муҳим дорад. банду басти маҳсулотро бо истифода аз технологияҳои муосир дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ мондем. дар оянда нақша дорем ки бо боло бурдани иқтидори корӣ содироти маҳсулоти бандубастшударо бо тамғаи хоси корхона ба кишварҳои ҳамсоя ба роҳ монем. дар Тоҷикистон баробари фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ тамоми шароит мавҷуд аст. محصولات خوراکواری در کارخانه با استفاده از تکنولوژی معاصر که از ترکیه وارد و وصل و نصب گردیده است مطابق معیارهای بین المللی بندوبست می‌گردد. با اطلاع مسئولان کارخانه امکان دارد که در یک ماه 500 تن محصولات و در یک سال تا 6000 تن محصولات خوراکواری را بندوبست نماید. محصولات خوراکواری کارخانه در مرحله اول با بازار داخلی پیشنهاد گردیده آینده در نقشه است که با کشورهای همسایه صادرات آن نیز زیر برند تاجغله به راه مانده شود. برابری با فعالیت آغاز کردن کارخانه نو 24 نفر که اکثر آنها زنان و بانوان محلی می باشند با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. ما زنان مینداری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما زنان چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. ما تا امروز در خانه نشین بودیم و امروز با جای کار دائمی و معاش خود تامین هستیم و میتوانیم از این حساب روزگار خود را پیش بریم. اطلاع داده شد که محصولات خوراکواری برای بندوبست اساساً از خواجگیداران و کشاورزان شهر ناحیه‌های مملکت دسترس می‌گردد و افتتاح کارخانه عامل مهم در سمت دستگیری اهل زحمت دانسته می‌شود. مسئولان کارخانه در دایره راهنمایی‌های همیشگی سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت راه‌اندازی استحصال محصولات عوض‌کننده واردات و تقویت روند صادراتی مملکت تصمیم دارند که در آینده نزدیک استحصال مکران را هم به راه مانند. در ناحیه درواز با فعال گردیدن 3 کارخانه نو در یک روز شماره کارخانه و کارگاه‌های استحصالی اکنون به 16 عدد برابر گردید. اطلاع داده شد که در دهه دورابک ناحیه درواز باز 7 کارخانه نو صنعتی با مقصد به کار انداختن اقتدارهای نو در ساحه صنعت، به راه ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و عوض‌کننده واردات، تقویت امکانات‌های صادراتی کشور، کارکرد محصولات وطنی تا به حد نهایی، تأسیس جایهای نو کاری، اجرای برنامه‌های استراتژی مملکت در سمت رسیدن به صنعتی‌کنانی با سرعت کشور ساخته به استفاده داده می‌شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی برای دستگیری از تشبس‌های سازنده راهبریت عالی حکومت مملکت در سمت کارکرد اشیاء خام وطنی سهمگذاری در تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی‌کنانی با سرعت کشور اظهار سپاس و منتداری نمودند. در سالهای صاحب استقلالی فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم و واردات تکنولوژی‌های نو اینواسیونی امکان مهیا ساخت که برابر افزایش دادن حجم استحصال محصولات وطنی و تأسیس جایهای نو کاری رشد ساحه صنعت در مملکت تأمین کرده شود. 27 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه درواز 3 کارخانه نو استحصالی از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان را به استفاده داده با روند استحصالات شناس شدند.
جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان در دهه دورابک ناحیه درواز در اساس دستور و راهنمایی‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از جانب صاحبکار وطنی مسعود زکریایف در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور بنیاد گردیده است. سمت اساسی فعالیت کارخانه کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات و استحصال چیپس بوده محصولات نهایی برابر تامین بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود. تجهیزات و خطهای تکنولوژی کارخانه نوی صنعتی از دولت‌های پیشرفته جهان از جمله آلمان، روسیه، ترکیه و اوکراین وارد و وصل و نصب گردیده است. اطلاع داده شد که روند استحصالات در جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان توسط دو خط تکنولوژی چیپس براری و نوار میوگی عملی می‌گردد. کارخانه امکان دارد که در یک شبانه روز 1.13 تن و در دوام یک سال تا 400 تن محصولات را کارکرد نماید. در کارخانه در مرحله اول 9 نوع محصولات از جمله 4 نمود چیپس از لبلبو، سبزی، نوک و سیب و 5 نمود محصولات سرغیزه و بیولذت از میوه استحصال کرده می شود. میوه و سبزیجات برای کارکرد و بندوبست به کارخانه در اساس شرطنامه از باغپروران و کشاورزان ناحیه درواز دسترس می گردد. استحصالات کارخانه زیر تمغه کران اکافروتس در اساس استانداردهای ملی و بین المللی بندوبست و به بازار استعمالی پیشنهاد می گردد. کارخانه دارای نقطه‌های قبول محصولات خام، شستشویی، خشک‌نمایی، ریزه‌سازی و جدا کردن محصولات نقصدار بوده، روند فعالیت خطهای استحصالی پوره توسط تکنولوژی معاصر نظارت کرده می شود. همزمان برای نگهداری محصولات تیار در کارخانه انبار علاهیده با گنجایش 40 تن محصولات موجود است. مورد به ذکر خاص است که محصولات کارخانه از لحاظ اکولوژی 100% طبیعی است، زیرا به آن یگان مواد کیمیایی برای خوش صفت و بالذت شدن علاوه کرده نمی شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نوی استحصالی بیش از 20 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. منتداری خود به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم، زیرا با دستگیری آن کس چنین کارخانه ها ساخته می شوند و ما زنان و دختران خانه نشین با جای کار تامین می گردیم. در کارخانه میوه های بدخشان برای ما زنان و دختران تمام شرایط مهیا می باشد. کارخانه در مهلت خیلی کوتاه در دوره آمادگی ها به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با خرج 4 میلیون سومانی با سطح و صفت بلند در مساحت 1148 متر مربع ساخته شده است. راه اندازی استحصال چیپس از میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی تجربه نخستین بوده در اساس دستور و راهنمایی‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تأسیس کارخانه و کارگاه‌های معاصر کارکرد دسترنج باغپروران را در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت به نقشه گرفته است. کارخانه نوی استحصالی رو در دایره دستگیری‌های به‌واسطه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان از بخش خصوصی ساخته به استفاده داده. در کارخانه محصولات از اشیاء خام محلی در اساس طلبات بین‌المللی استحصال می‌گردد و استحصالات ما اساساً برای صادرات روانه گردیده است. کارگرد میوه و سبزیجات در کارخانه به استفاده از موادهای شیمیایی میباشد و به سلامتی ضرر ندارد. روند کارکرد میوه و سبزیجات در کارخانه با استفاده از تکنولوژی معاصر عملی می‌گردد. یکی از هدف‌های اساسی تأسیس کارخانه این تأمین ساکنان محلی با جای کاری نو و دستگیری باغداران و کشاورزان محلی منطقوی میباشد. بنیاد کارخانه معاصر صنعتی در ناحیه درواز با مقصد استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده عملی گردیده عامل مهم در سمت تامین ساکنان مملکت با جای کار دائمی و یک قدم استوار برای صنعتی کنانی با سرعت کشور دانسته می شود.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро барои саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар самти таъсиси ҷойҳои нави корӣ, коркарди маҳсулоти хоми ватанӣ то ҳадди ниҳоӣ ва рушди деҳот намунаи ибрат арзёбӣ карданд. сарвари давлат ба масъулон барои дастгирӣ аз ин гуна иқдомҳои бунёдкорона ва минбаъд низ таъсис додани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ҷиҳати коркард ва бандобасти меваю сабзавоти тозаи табиӣ махсусан аз минтақаҳои баландкӯҳи мамлакат дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз ҳамчунин ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Каронпластро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хатҳои истеҳсолӣ имконияти корхонаи нав ва маҳсулоти тайёри он шинос шуда бо мутахассисони ватанӣ суҳбати самимӣ намуданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ бо мақсади таҷлили сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Раҳмон Шифоев бунёд гардидааст. дар корхона қубур ва дару тирезаҳои пластикӣ бо истифода аз технологияи муосир дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол карда мешавад. дар корхонаи навтаъсиси истеҳсолӣ 30 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хоб таъмин гардид. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам, зеро маҳз бо дастгирии он кас имрӯз дар ноҳияи Дарвоз корхонаи Каронпласт ба фаъолият оғоз кард ва мо як гурӯҳ ҷавонон ва ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидем. дар корхона тамоми шароитҳои корӣ барои мо муҳайё гардидааст ва мо бо аз истифода аз имконият кӯшиш менамоем дар пешрафти ватани худамон хизмат намоем. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 2400 метр қубур бо андозаи қутрашон аз 15 то 120 мм буда маҳсулоти ниҳоии он барои кашондани хатти оби нӯшокӣ ва обёрии заминҳои кишт пешбинӣ гардидааст. қубурҳои истеҳсолии корхона ҳам барои оби хунук ва ҳам барои оби гарм истифода шуда талабот ба ин нави масолиҳ дар бозори дохилию хориҷӣ зиёд мебошад. маҳсулоти корхона барои солҳои зиёд кафолат дода мешавад. қубурҳо ва дару тирезаҳои пластикии истеҳсолкардаи корхона дар бозори дохилӣ рақобатпазир буда аз ҷумлаи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба шумор меравад. корхонаи Каронпласт имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуд. он таҷдидотҳое ки имрӯз дар корхонаи мо насб карда шуданд аз кишварҳои тараққикардаи дунё ворид карда шуданд. дар корхона ҷавонон, аксарияти коргарони ҷавонон ташкил медиҳанд. қубурҳое ки мо истеҳсол мекунем дар корхона барои шароити кӯҳ ва барои обёрӣ намудани аҳолӣ ба оби ошомиданӣ таъмин намудани аҳолӣ бисёр мусоидат мекунад. 27 сентябр дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда ҳамаи сокинони заҳматдӯсти ин ноҳияҳоро ба ифтихори 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас, бузург ва воқеан таърихӣ мебошад самимона табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ таъкид карданд ки ин ҷашни сарнавиштсозро сокинони ватандӯсту меҳмоннавози ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷлил менамоянд. таъкид гардид ки ҳукумати мамлакат ба рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони кишвар махсусан вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон диққати аввалиндараҷа медиҳад. таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар давоми 30 соли истиқлол дар ноҳияи Дарвоз 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун ба маблағи беш аз 500 миллион сомонӣ амалӣ гардида ҳоло татбиқи боз 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки то имрӯз дар доираи онҳо қариб 250 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. дар ноҳияи Ванҷ дар ин давра 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ амалӣ гардида
ҳоло иҷрои корҳо боз дар 6 лоиҳаи сармаягузории давлатӣ идома дорад ки маблағи то имрӯз аз худшудаи онҳо беш аз 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо барои ноҳияи дарвоз дар солҳои 2021-2025 106 лоиҳа ба маблағи 405 миллион сомонӣ ва барои ноҳияи ванҷ амалисозӣ 112 лоиҳа ба маблағи умумии 160 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. то имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тасдиқ гардида, дар ноҳияи дарвоз 90 иншоот ва дар ноҳияи ванҷ 83 иншоот бунёд ва ба истифода дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳамаи шахсони саховатпеша, соҳибкорону сармоягузорон ва мардуми ноҳияҳо ки дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳм гузоштаанд миннатдории самимӣ баён карданд. барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ масъулини бахш ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо вазифадор шуданд ки барои истифодаи ҳарчи бештари захираву имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои илова гиандешанд. зимни таҳлили соҳаи энергетика таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба мақсади ҳалли ин масъала як қатор чораҳои зарурӣ амалӣ гардида 28 иншооти соҳаи энергетика ба маблағи умумии зиёда аз 50 миллион сомонӣ бунёд ва ба истифодаи мардум супорида шуд. ҳоло дар қаламрави ноҳияҳои дарвозу ванҷ ва умуман вилоят якчанд лоиҳаи дигари энергетикӣ амалӣ шуда истодааст ки ба анҷом ёфтани онҳо ҳудуди барқтаъминкунӣ дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят ба 100% расонда мешавад. вобаста ба ин вазорати энергетика ва захираҳои об, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ширкати Помир Энерҷӣ вазифадор карда шуданд ки татбиқи босифати лоиҳаҳои бахши энергетикаро дар вилоят таъмин намуда ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ чораҳои зарурӣ андешанд. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ноҳияи дарвоз 34 бинои муассисаи таълимӣ барои қариб 5000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии зиёда аз 35 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи ванҷ 29 муассиса бо зиёда аз 4000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии 30 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар зарфи 30 соли охир дар ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ дар маҷмӯъ 56 муассисаи тандурустӣ бунёду азнавсозӣ карда шуда, ҳоло дар онҳо зиёда аз 500 нафар табибону мутахассисон ба аҳолии ин ду ноҳия хизмат мерасонанд. масъулони соҳаҳои маорифу тандурустӣ вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ ва таъмини онҳо бо мутахассисони баландихтисос тадбирҳои илова гиандешанд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матиниродаи ноҳияҳои дарвоз ва ванҷ минбаъд низ бо ҳисси баланди ифтихор аз ватандорӣ дар ҳифзи дастовардҳои таърихии халқамон, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ватани маҳбубамон ва диёри худро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид.